بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أزد بيجم بخو جبر بكه چونکی بزانه هگر تو 10 جارا بیجی 10 جارا خیراوه هند مازنه حج کو تا 4 عبد آزا کرین ذریتا اسماعیلی حج کو تا 4 عبد آزا کرین ذریتا اسماعیلی. و حدیث پیغمبر یحیی علیه الصلاة والسلام هر کسی که عبده که بسرمان آزا بکد بجد که چند گه اندامت لشوی داهنه لی خود تعالی همی اندامت وی آزا کتش آگر جهنمی. بونمونت عبده که آزا کرد اوی عبدی جاوه هی سره هی دسته هی پیه هی که چاوت آزا کرینه خود تعالی جهوسا اعضای جسمه تا جاوه تا سره تا گوه تا همیاد آزا کتش آگر جهنمه. و جاوی ذکری بخوینه خیراوی هند مازن حج کو تا 4 عبد آزا کرین ذریتا اسماعیلی علیه السلام. و ذکری هنیت بیجم حدیث متفق علیه. امام بخاری و مسلم هر دو که روایت کری صحیحه نه کیوان حدیثان ادرو بیت عالم بلاوت کن اجداف خواه نخیر اوه ما دلیل بهی او جی کش که او ذکری هنیه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دوی ذکری بیجی 10 جارا. چند جارا؟ 10 جارا حج کو تا 4 عبد آزا کرین الذرية إسماعيل عليه السلام. جارك دي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكرارت كم دو تجبر بكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كنت تجيب جا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.